Ya, ya cara nama kudu ngamprokan si kosin ya. Cara nama lah. Jangan. Iraha aing kos batu hidup bahagia dengan apa yang dia miliki sekarang. Kita kos aing tinggal poe juta jentul kos kieu. Lipuh. Goblok teh yang hareureus we aing setan. Aing nyangan we sia. Naon sia neangan aing? Pan geus nya aing sok nongkrong di dieu. Aya naon emang? Aing aya perlu sim. Perlu naon sih sia? Paling ge perlu minjem duit sama ka aing. Eueuh cuk, aing sarua rib. Ye. San rek duit. Justru aing rek mere rezeki ka sia. Nah, nu kieu aing resep ieu. Sok dia pula. Enggak. Ya. Embe aing sim. Aku jual. Dijual. Tugas sia. Nah, saha ieu nu arek meulina. Oh, biasa lagi dijual. Jual bara duit. 10 juta sim. Buset. 10 juta. Sing kira-kira sih 10 juta. Saya rek ngajual embe, rek ngajual kaplingan. Sanu rek taek 10 juta. Sok anu mah geus kieu we, saya rek dijual sebenarnya bara duit. 5 juta sim. Siang. 5 juta. 5 juta. Oke lah, aku aing ditawarkan 5 juta, tapi kade komisi ke aing, oke? Oke, aya ceban. Ceban, kira-kira saya ceban, tong ceban teh atuh. Nurun eta mah, cepe aing. Kamari komisi ngajual ke 200.000, kira aku sih ngajual embe ka aing mere ceban, kira-kira. Hayo kalem weh. Ya, geura mangkat tadi tuh ngam tawar-tawarkeun tuh. Si kalem menang lah. Cepe mah. Oke coy, gitu atuh. Aing OTW aja nya. Siap. Main tawar-tawarkeun. Sih. Ngomong-ngomong saya boga duit ceban. Ye, aing goceng yo. Cenah. Aing bingung. Aing belum pang teh kudu make tenaga. Aing kata bawa. Gitu dong. Thank you. Siap lah. 1000. Wah, si Ucup tuh. Sebenarnya kopian. Cup. Oi. Halo guys, lagi naon? Lagi ngezelong. Wow, Yeay. boleh kan ai cari? Oh, siap. Kamu ngajelok dari tadi menikmat awu kopi. Biasa we tuh ngomong nih. Geuluh aing Bang Dahar jeung teri. Uut. Ini ngaji dong. Oh iya? Oh no. Aing teh keur pusing, Cuk. Biro aing kumat. Pusing sih nya pusing ya, tapi ulah itu ngomong nang di geuleuh aing. Assalamualaikum, Mang Udin. Mana sih, Sim? Aya perlu Mang. Ronald. Aya nu rek ngajual embe si Ucup Berapa? 5 juta. Ayo geus jadi. Bener jadi? Jadi. Yuk. Ayo. Kita mau apa ya? Aing biasa cuaca panas mah. Saya terserah Jawa. Tunggu sayu.
Woi, Aing mau Mang Udin ya. hei. Arek meuli Indonesia. Bener ya? Bener biasa dijual. Benar. Aduh. Wow. 5 juta, Mang. Terus tuh. Terus. Ayo saya berangkat aja bareng. Yuk. Alisan Rena montok. Tuh. Tuh, Bang. Aluskan bena. Semok. Aman yang menjadi embe. Bogoh pasti. Gua belum suruh kenyang be aing dah. Tunggu pantas. Ayo belum gas, kumaya. Kumaya. Woi. Enggak saya lah. Ayo, ayo. Sok cop guys jadi berapa duit? 5 juta. 5 juta, Mang. Ayo guys jadi. Ayo tuh. Beres jadi. Ayo. Komisi tong poho. Aing ke bagian teh kayak kopi. Duit. Buset. Oh, nyanyi mah. Hitung nama. Kudu lah skandal gitu. Ese. Ya di bawahnya ya, Mbak. Penting bawa kayak nyokot lah. Siap. Buah. Ayo. Gandeng guys, laku. Laku guys. Woi. Di diam ke mah, ayo. Balik mah ya. Ayo guys, beres. Ayo. Pakai heula kacamata. Komisi aing. Mas. Bena kamu semo. Pokoknya mantap. Dep. Kopi heula dia. Aing terkenal juragan. Oh, antarkan heula. Oh, ibu. Dep. Kai balik deui, kade komisi aing pokok. BS2. Mending habil. Udang euy. Nuhun, Be. Alhamdulillah makin sedot mah. Seger. Kepretan duit cair. Mang. Yo, mbe panis laku Gus Dil. Ah. Berapa orangnya kelana payung. Capek ieu cek kelana sorangan yo. Balik sorangan tadi tuh. Ayo kopi. Nuhun, Mang. Ye, goblok sia. Tarah nyanterkeun juragan. Hah? Tarah nyanterkeun juragan. Tinggalkan ku aing tengah jalan lah. Coba antepkeun kita sorangan. Benak wae aing kita mayungan. Cak aing teh duit cair unggul tinggalkan ku aing tengah jalan tuh. Parah goblok cema. Awas aing ya. Cek ayangnya sih hiji. Mangga. Coba sia. Ganggu wae. Oh. Ngobrol teh sia. Lamun lain menang karena aing sia mah merenang non cai kos kitu. Rezeki anak soleh panang. Gandeng lah. Komisi kade ulah poho cepet aing tah. Benak wae sia. Kalem. Oke. Oke, putih nganterkeun. Oke. Siap. Ya, aduh nuhun. Seger. Ketang mah bocor sih ya Sim. Bocor ke beuteung tah. Bisa mapin lu. Sim. Mantap coy. Ngunah wae. Goblok si Kosim geus cair mal domba geus laku. Nah, mantau gawe tinggal orang namanya orang anjing. Sapi.